Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for a quadruple award this year, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And you're not a location, Abeka Flipper Junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati bi. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH. And you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too Much GH na ebusia for many eguso amushe na muniaba na ama uzwa. Masaji ejabie ma na mo amuni dada a state of the nations affair we dey enkoye omamuni nya na nso asofo mu de ekoso de omontokwa ketekete omuntem de abedro enene me de eba pesomo na se ne enim no endo ada asofo pani awoda God's Way International Ministry metre Bishop Daniel Obinim Wobeye State of the Nation address be far so for our more trade to Munian so for Muhabasem. Na the delivery no omo motafata empocha odomo de sumomo. Na say a question the Casemuno woka a different prophet Nigel Gaze according to Ghana for Donna Muti and Seminuno, San Womo Ewu no. Na eno na says see a man for bisa say dabi aso. Prophet Nigel Gaze in Tokwa one Nick Kennedy Agyapong honorable member of parliament Edema Ascent Central na tese wo pese wo medina na chi na kwete de entokwano say woni no wo bie previously na tese ye hu se ne kosi ye wono amepa acho ne de keka ho na afei de wo hu se prophet na de no onene de no kwanim no so wo gina na chi na waka na se ye honorable de waka na gumu e na akoba ne sa na se de e na ekoso na busafo de si ane de ensem no akodu bebi foforo obi afọ me association asofo ko no amu obi a ejoni eku ama se ebi mu kra bekaka etokwa na ensem no emu apeja kọ no ade bitwa me ho eba nti we de stay tuned me ba sesia. For and some no diakodo Bishop Daniel Obinim send walk kasa esifa no who say je ana say wajinu mudi so your butenti mo ne de ye ya na de dojina no jina bibia nsama no de t-shirt and ye and the prophet and gezi de ono awu say yankunam na ye de anra se onya asem no anka ni ya hwa na Daniel bu abebo no amu nti na wodi apology send ye teno na watch we mu wo audio mu say wodi abetu dwa wodi esom ono abu kene Japan asem we sempa ene sifatie ye hu ni sen Bishop Daniel Obinim wo fa prophet na gezi ayonkofa wo ye ono abu kene Japan ho ana se wo mu gina wo mu anka so mafa ene wo mu kasa de mo na so obi aka de woka asem we enti asem wo mu de age ye mabedwa form wa say ene beboa ama yetimi emu nti boa me na me momo akwaba de dikan mi anka sa me director Mr. Ben Bruce na de otoso me nuaba Ekias Kapa any empress won munya wo ma ye krado say na edweje wo mu ne be ko boa me momo akwaba biu me momo akwabo yeah bibi ha boko de wa dia da my crop na ye nyan ma so for na ye papa ma so for na de ekoso wo muntem ye nsem aba bonte enura hwe ye video tintin a Bishop Daniel Obinim be ye ne kasa ye mu asofo bi o twa mu mpoa ne de any ye prophet na de so no so the previous attack wonya no so response a wo be e de beto aponte no all through this no umi ne say me cha wetie for ne obi ohwe yen yumre a friend is saying maybe there me feel say men of God say no omo yaye to say omo ye nyame because back and forth no media me hunya se bia wo I say go and look after my flock but say no I say omo nyina ye self appreciation be yeah me wo way my ye say we say na ye dey asem na ye se kokan won kokan we sorry asofo ye san kam ye peacemakers
After the software, some fin and Nuban Sabe, Obi cry or your way in cry, no, on Cassasa. Inti Camia say, almost say, no, almost lusu, focus in whatever they are supposed to do, and most of them are doing things for their own self. Miss Adam Demihono. Yes, because Ujinama Yame, now Jinama Yesu, I said we hear Yesu Asadie, as I said, we hear a dear Yesu or buy or bay. Said Yesu buy no, one home suffer Henessa, or send me by some become major na asem, and now some no more can, why I some no more can. Obikra say Nifia Bosom, and Nibio Rotte. Wait in a fee. Timmy, them who say be our Omagasa, almost on here Bible. Omo here empire mesa ba usubiem ekia ozo die kwaswe kakra be na betime akafon yo nana mama da wase me tumi hu ne so be di ko be bia na sumba dwom sa ai enti se ne we die na aba na we so die na aba na me so me nipa onabo enya eye ntawantawa pen ena ene jese meme nsema kwa kodadi ena se wo prophet na jugizi wo die ena ewo so enti ene baby a me hwa me de me ho babo a ebeboa in favor of me na ne yetimi emia obi no yentimi emia ba wo se obi nso so wo ho no ma wo no odwen ne ho odwen nyoma wo no obeye okay with say wo ya de se de bia wo de bepe wo wani ji anasa wo de bepe wo momudi no no so wo no so dwen reputation wo se dabi me nso no me nkwankwa ya de we na akwakọ sei mi din ni eyi nti me hu from the side of a prophet Nigeria chopper okokopa ya ni eyi no onu ni owo ne botaya na ni so ade hu na say na dream point e ma ni tu za na na de ye papa bishop dan Obinim nso so e ka no onu so woni nyina so nti onu so de e ka sa ensem no na e ka etirenya boyfriend na wa premahwe na wa hu nipa no na adwen ne di nti a wo ka e sa ensem no exactly obi edidi ko baby na so bedwo no okay but was say na empress wo so e dia ko so hu ne say mena was na mechia enye wahwefo nyu ade ba ko a eya me ya eni se e Christopher nya ba ko because ya sha Bible no mo ne ekwan a eye nyame no ba na oba ye be ye adwuma ne asuafo no ne ade no nyina wa ye ba ko abra otaye e ba asuafo no so na ye TV to afiase eni ade bobo mpaye e ma wo eye ba ko se wo hu se akami nua me so akami but enne no e Christopher no asofo no mu binom ye enhwehwe anim obia an omo aye se obia na mile minyamasem a menyamasem unya wasem a wanyawasem but e Christo ni die anase Christopher die ankeni kwanse eyesa ba ko ye eni wontam enu ntino otan no wempe we yasem but want me ma forward e ma meka asem bo obi so a na ye hu because say anka na idiogazi issue ya mba anko bia ba ma meka asem bia en support na na say against na eye prophecy no 31st eye press release e ba eye from IGP and we see afin so Nigel ne Kennedy yenim say Kennedy no ono na expose no ya de e betimi akon bia it is say e kan Obinim ai ne hu aboni enti adenti na say aka eye wo fa no say Nigel a asofo ni nyina monya baako na montena se misa mo ho say so e de be mpa na ekoso ana say den na ye enu ntino obia otimi bekasa ya nimu sa obia otimi ede ye nsum asem eba beto abonten na ye say ye di ye ho few yama ye ho kwan na ye de yen ayebo a obia ebo esan se bia ko ye ni ho ntino obia nam ni lane obia pe trend obia pe kwan obefa so a obenya dom entindamo a odom kosoro ni usika asam kosoro na wonta de hyemu so ye fine mpabo ahyem obi mpabo akra hu anim wo obi pabwa ye gina ho ye makeup so what yes e dey shu ni nyina ya samia maninti no ama bia ba ko ye no eni ho obia pese onya ne ho eniema otimi ekosoro otimi kwadnim otimi gidin ye hu say yes ono no ye powerful say I say enkane no okomi krom ba bia mi free abegro na ye wo festival bia ye di akomfo no omo mo wo ehwo no nyina fanti akwa ho ni nyina ebi free ko ebi free chire kwa hokko kwa invite o se na o maba sa afashe ni dru so akonfo ne be kom owo power pa na che se ono na wire champion na no ni ye bia odom nya be di lechi sa
oko wa hwe ye nipa beba no nyasam ketwa enu bi na asofo ye enu bi na wo ye enu ti no won fa sa ahunyatie mi wewe mi pese mi nya we nam di biti we akansie bi abeda wontem a wo ye no enya dia asofodie awards a ye hihye ne Ghana ha what say ye hihye asofo award enti nya dia mo ye bibia konya award nti dia be na mo ye dia ben and wo mu mesa bon so de mu nsem na nsem sepse be e wo mu na director Bishop Daniel Obinim ne nsem kaye mu no na esamanfo bisa se ebro ne Honorable Kennedy Agyapong enya asem no ehu bi e ko police station ye chini tumu ye te say akoko ta o ko hearing no Kaneshie Magistrate Court ni nya beto aponte but say no ko wie ye I think say you find say oh you innocent that say discharge case no who ni say I say Angel Obinim ankasa no wo bibi won ho a the obi adben bia e the first time you attacking on the ministry no the obi adben bia no enkosi aga enti ono anga say hu agi atum say ono ye potentim or your champion ta wo ye ne hwe a enye yi enti say ba ne say obi aba near the same thing na say nipa kro na oni nya ye no ye the same thing na obeti ba be jan nipa nechi e different ama te say nipa no etimi enya sumre free nipa kra wo ne no ekoti say Honorable Kennedy Agyapong na say ma be the same enemy between on Nigeria ne order Angel Obinim na yes say your babu maya o say on a champion sam dey me who say on you or ye obi different here why normal human being enti money na ministry ni credibility bia no you see mami can be being sure Mrs. Selbo Obinim din a me who no say or one of those who say mami can be being sure Christianity won enye event o sir enye event okay Christianity is not an event a lifestyle enti ya wasofo bi o Ghana se wo bom din pa na ya brand am so we nim de omo ye bi ahwe okay I say ye brand ye ho ye twene ye ho enti ono no man nka se bibi ntimi no sebe ye se ponsam wo a wo no wasa wa wie no on sheda na ni sheda ni wo I make catch up but ono na ni wo no ya me pa che de say man nwi say obi wo no time na obi ye bibi atia wo boni a wo ye no say ye catch up na wantie na sopem na wasesa now yes oh media media one day whatever you are using will go away from you now we face the world as it is they do what e be say na yesu no say cross no so o se media ada na wa pa me e do baby and whatever you do no a time will come and you be alone it wo ya ade a enka kire wo say sabi ya wo na special onim kwafo na ka we na me reading the history 7 times the mommy try say obey no ye the ade kura yi no ye but the man still was alive into wo dia kakra na wo se wo dia wo bon safono say wo ye promise of God who are you nobody human being 6 feet you go na say na man na ba bebre o but ni nia na ntime mbu no still down no ya so because e go for no mo kwa sorry no psychologically no wa say o madwen into nia wo can be ano onu he sabi enne onkoto obi so asori dem odi ne kra na they will say it's all right you understand what I'm saying because I didn't psychological but obi a onim nyame a sabi oye nyam sro ni no onko sa sorry way that's what I'm trying to say okay ekia yen share sena eye prophet na jigezi semne pa say openi to say Honorable Kennedy Agyapong unu ne nyampo na openi kaseti awa akola de we ya kra onye sofo krampo ni so they say umu be hodu account na mpo no u openi kampo na form akra na be sa papa ni na acho but we or respond ni niamu no wacha kasa kansema manako wie kra say o domain capital nti ana Honorable yare ni de kika na baby obedomi na aya na chanumpo akosi say ona we jaisa na chire or the apology aba na to say Bishop Daniel Obinim be ka say ebra na sign the seminar course esenka ni nua na asofo enko tia no ade nti e na obeka sa say nti wo ya de na enya wo mfo ano so omo na nya ade no mo mo ano no nya na say enko mo nka na nim sa de a we enye yo na ma on say
obi wo honum na oya ade na bia woka baako woka mienu woka miensa na wontia se uti honum na se be obi aba be ka se o nipa so mesi eyesi na wakoka se akoka sa chi nipa ne se o mate se ni enti de wo ye ebe ye agya waka de edikan wenjai na wako de tosu mienu nipa na enjai a se director ebe be ka cho se o ama oni nipa ye fi ene no koka sa obeko ese maka bi da no wanjai de ne me ha no wo ha wo kra bi enti wo se obi wo ho no ma ye wo ya de na se wonhu se nkofo ka che ni se wonjai a edepende de wo mo ehunu anase character we show e de a kire wo mo na ma wo nso agya ne pede ama no enti se ye gya wo pe e de ma na wo kwa na kokopemo ewie dia wo hunu se wa pema de obe ya ne se obe ba pa eye acho se e chopa de onya pa wi na enu anu no na che se panyin no ana lipa na wo de eye chopa ne kwakoto ne nim no na che se ono so wo mpanimfo wo ho no ma o enye